ɛwɔ SOMPA 103.3 so Techiman ɛyɛ 106.1 SOMPA FM 103.3 so Techiman ɛyɛ 106.1 SOMPA FM ɔbaapa nom na na yɛaka atwire mu wɔn nyinaa yɛ krado yɛ ne wɔn abi atum obia etie bi sunyan ɛyɛ SOMPA 98.9 enkranza enso ɛyɛ 90.7 obadoma ɛne ne mpɔtam anwumere kase bono dem live ɛwɔ SOMPA 101.3 so ɛna doma 100.7 FM so ɛwɔ doma horom a wɔn so ɛfa bi Kingdom 106.1 FM ɛwɔ Mankesim mfimfin mantemo wote yɛnka ɛwɔ decoder no so a na ɛyɛ SOMPA FM yɛ stream live ɛwɔ Facebook ɛyɛ SOMPA 106.5 FM Accra ɛna YouTube no so ɛyɛ SOMPA FM live www.sompaonline.com ɛhɔ nso ɛyɛ adeɛ sɛ yɛaboaboa nsɛm ne bi ano a wobɛtumi anya bi na wakenkan Kanesh Urban Radio enwumere yi wɔn so abi atomu a enye asɛm kuma kra hyɛ no so ɛma yɛ sɛ pep student na daworoma ɛne yɛti babie fa bi twitwi wo se anopa na wokɔda enwumere nso apɛ bi atwitwi aboam wɔnum ate na wo se so no abɔ ho ban midimafo herbal center Dr. Time da so se yadeɛ bi a ɛtete wo no fa bɛdan no na wɔnyɛ ho adwuma Joe's bread and pastries for na kɔfa Joe's hot cake aba yɛde ma atufoɔ bo at 3 Ghana cedis enti mu a moyɛ dɔkono ɛtɔn no mometu bi ɛwɔ Joe's for wɔn ho time herbal mixture enso ɛyɛ 3D aduro ya ano ɔde wonya bi no num ɛboa ɛmo apɔmden ho nsɛm no so etimi ɛkɔnkan nwumekoi adaroma ɛna enenwumere hot bite kase ɛbɔ no yɛde ɛbrɛmu midin ADWOA ASARE na enkomo a ɛda ɛpono so no yɛn nyinaa yɛnim sɛ nyame yɛ adom a wɔkyena bosumi ne da ɛtɔ so edunan no ɛyɛ ɛda ewiase nyinaa ɛyiesi hɔnom sɛ wɔn ɛde yɛ adɔfoɔ da enti ɛyɛ Valentine's Day 14th February bia ewiase nyinaa ɛhyɛ saa ɛfan na ɛyɛ da bi a SOMPA FM yɛde celebrate obi bɛsie romantic love ne adeɛ ayɔnkofa ɛne nneɛma bi ɛtete saa ɛnya adɔfoɔ nko a sɛ bia obi ne kunu ana obi ne mpran nko a da bi nua ne nua egya ne wɔba boss ne subordinate obi a timi celebrate Valentine's Day ne bi ɛma no ɛyɛ de na yɛkyerɛ mu ɛsɛ ne ɛkɔfa saa day we nyinaa ba yɛ de da abakɔsɛmu akakra bi a meeti ho no ɛne sɛ yɛto saa din after Catholic priest bi a na yɛfrɛ no Saint Valentine na Saint Valentine no na what Rome 3rd century saa bre no kra de na kyɛ sɛ yɛ maame mo kra wo mu nya nyɛ ready sɛ yɛ bɛwo mo na yɛ kra de yabam enti enye na asɛm na stories bebre na aba ɛde afa ho na mmom de ɛda hɔ adodo no a enim no ɛne sɛ saa bre no na Roman fo dodo no afei na wo mo convert aba Christosum emu enti emperor ya no woda Roman man no ano saa bre no Claudius II ye kyerem so wono no wonye nyame ni enye se ebi a obo ade bi kura ewo ho no ye pagan na wo be hye emra ketene se enyade a wo mbepene ama akristofo no aye niema bi a wo mo pese wo mo ye esan nigidi a na wo kura enti wo mo kire mu se eye emperor Claudius II ya ye ka ne ho asemi o ma Roman soldiers asa bre no na ewo ho no se wo mbe devote wo mo bre wo madagye ene ade bi a fa wo mabra bo ho ede aye Roman adwuma no enti wo be hye emra bi se enyade e bepene ama asrafo no kra no wo mo aware enti wo mo kire mu se Saint Valentine no ya wono no be gina pintini se da bi wono no gi ododi enim de Kristo aba abeye ede ama wiase enti wo masa odo no enko waste enti wo hyase se wono de wo bebie bi odo na di na wo ma Kristo sum no nso na yeden atintim enti wo hyase se wono de wo be ware wo ma odo no eso aba emfaso na eventually no Saint Valentine wo mu hunu anamon a na wo pese wotu enti ye che no ede ne koto afiase ye jeli no kra wo ne crimes ahodo bi ne ade ane ye kire mu se waye enti ye se afiase ho na ye de Saint Valentine ne koto ye na nkasa akrampo no ene ye prisoners ne nyina hwɛ sɛ de na wo gegge wo mo so no wo brema wo mo do wo da ne di e wo prison ho krampo e kire wo mo no wutum se eyade bia na esefata se yesua na ye ma eso eba emfaso na ye kire mu ese Saint Valentine kura nam odokro ya so ne ade ma oba bi kura ne anani afura enam act of love sunti no wamo etro ne nkrata na nkrata wo tro de koma no a wo pen ne ye wo 14 February no na wo de eto ho say from me
your Valentine. Enti eno ne ba ye ma Valentine's Day ne no ne abakosem kakra ye nimu. Na edru saa bre ya nipa bebre na ye niema. Obia ne nti ase a wowo de fa Valentine's Day no ho. Ne santi ene SOMPA kase ye fato ye ho so se ye bema ya ma ne bofo no wo ma akomontene so ne Ghana fo bia kodi nkomahwe. Se nyame yadom a wochina program no kora no ahoboa ben na wo mo ye edien na ekoso enti na opon chicheku enkran ha ene nafa na baabi ade eyade se waje abonebo enti ye ko na ye ne no akwakodi enkomo ono abo opon chicheku emi se opon ahoma no ate enti yenhwe na yenya no na yene no endi enkomo se de na me chire mu no Valentine's Day na nyame yadom akine yi ena no kra yete se health directorate bi se won beche free condoms ni ade ase Valentine na nkasa no entiase a ewo ho no ase na nsemu na emafo aba ye ama no atonsuom na yadane no bibi foforo pon aba homa no so ono aboe ono abo opon checheku otime nka amajo Happy Valentine's Day in advance. Mejo so. Yenhwe wona woni omanfo bi wane na mu nkran hanom montene so ne ade woni omanfo di nkomo fa nyame yadom a Valentine's Day ya eba kine ede na wo mo so wo mo plans esen na wo mo plans no etie Ma medase enenu so for no anohwe yen tourism so ebo modin be fie mu ewo ma shebe ge fie ma wodi chocolate mo niema ebe display ewo fie mu anu se ya na oni ma shebe gafo no edi nkomode afa ewiasa fa na nyina edu a ye kai se chocolate day eho na eno enam so ema tourism ministry no eba bidi Valentine no enemre kwan ye ochina no isan so ochina ma shebe gafie no omo mainti no make say ene ena chefe omo ba ye ni fita no pa na omo ni chocolate woniema ede mama manfo a na me hese mesenya yenu amma no bia omo fi aseye no eba be mount omo chocolate na omo niema ewa ha misa omo se omo ahoboa ochina birthday at the same mami e mo akwa ba SOMPA oh ye ja mo you say mo wa ha fitia no pa na mo cheche drinks ni bia mo cheche chocolate ni ochina wo ankasa in person no sign adwumadi no obefa na pa oh ochina de for the general public na ba for the office the parliament there for ochina mo ma be but ochina the whole day ni so ochina de ni loved ones I don't fully be celebrate and different places are almost program like they'll play music and do a lot of things or may never be paying there's a come more like all other places to kind senior there it's obia for children or my dog the chocolate different brands for ochina one kasa wine and obey Valentine. Hey, the Valentine, they start to come make us 1 week in me. So tell me cool Valentine. So tell the Indian and I just cry. All right. Yeah, that's it. The young people by way, so now, Yenem came from Monfahon. Mammy, I'm about SOMPA hot bites. Mo, you see, ye bisa watching chocolate day. You who say, wish a one idea, I just watch channel, and if it grow. What is saying? For ochina no wine na eye o Valentine. Mini Valentine. Mini Valentine. Ochina no wine na wo no wakuma ma o pese o che no chocolate. Obia bebusia fonyina. Obia me Valentine. O kra o me Valentine. Yes. Si ochina no chocolate no wine na o de koma no. Oh. Me mama ne me papa. Your mama no papa your Valentine. I think say yeah Mr. Insino yen self you be me be mu wedding komo but enche na honorable owo ladade kotopon honorable na
odole so na yɛmpiene no ba bi didi nkɔmmɔ nanso wɔde ato dɛkyerɛ mu sɛ ɛyɛ soafo a wɔno ɛna wɔhwɛ yɛn boadeɛ bɔbrɛ tourism minister wɔ mmarahyɛbadwafie hɔ nom a ɛnkyɛ ɔno nso ɛde ɛyɛ wɔkyena dwumadie no sɛneɛ ɔmo bɛhyehyɛ dwumadie no afa ɔkyena no ɔde ɛkɔ akɔtodwa ɛwɔ mmarahyɛbadwafie na afei yɛhu ɛno nso sɛneɛ ho aboobo ebesi fa ɛkɔ nti no ɛno ano ho nkɔmmɔ ɛna tete a mekɛtɛ deɛ ɛkɔ so ɛwɔ mmarahyɛbadwafie ha sei Nana ma yena wase na o Valentine ne so de owo ho the bia be fine Nana ma yena wase ne mfa o ensi hanum se mo ene adwumanti ye ba nkramantem hanum se no nana opon chichiku na dawroma na wode saa amanebo yi e ba ye ohwe ahoboa yi amanfo ahyehyɛ chocolate ni ade no dia utim sa amanfo aye krado aye ready pass Valentine ne de kwan bia so ade se ebeba na ba wa beidu na ye ne no ekwakoto ankomo no so na bibia atimi akonkan ba wa beidu de amanebo no efri asante mantem ye Ashanti region na ehon so de ya hwede ekoso ho ba wa madwoe Yuzu ajwa bibia boko ba de adom na ho ye. Okay. Happy Valentine's Day in advance. Thank you. No, I ready, dear. Hey, my ready say, you know, what I mean, no, Tadi is a crown, my living dada. What red and white and wood the mudada. Okay. Yes, she said the offer mountain so a man for binum so on you did in Como, Ashanti region saying and a hobuanity a dready kwan so bibia ye for Valentine celebration. I do a mechanism over sentiment mudia. Mechanism, you may be Indian kay etna. Now so any yam no case no chese. To me move to me Lizu Mubuti, Paisan as a offer monty free. Not report wine so a call chronom quine so a who now and can hold you put the end to say, service you can come one. You know, say, over chasing mountain, you know, chocolate and a hamper. Nino, or qualifica a woman who say, a dear dance people say, Ampa, Yambo, Nadia, Vazino, Ebenia Abaso. Now, Mecas who will a papa who do so, just say. Omunegu was almost you almost said the bay etna. Before then, to me, I have smoko or Asante Mantemha. I can't say, me boa for Kakran, you know whom they say, me have me on one. Timamufono, I a cardo pa, Ubu, about the Genhampa, just say, or Copobia, or the Bay and the Valentine, Yambua etna. Now, I do a men person Casabewa. Mensaka minia baba ko ha mpese ndi komo na mbisa no se ye ka Valentine ti ase wo ho no se na tena on Valentine ba mama akwa ba famra SOMPA FM so. Okay, good evening. And you ready? Valentine dia me ti ase afa ne se adofoda se bi abe to chocolate bi ama obi ana wodofo obi beto flower bi. There's a gift to be a few accommodating a benya de amawodofo. Nana mi hu Valentine. Na so se dance dra a special match so wodofo bia. A special mam. Se bi omwe tia kwatna baby agimani or to say don't bend the bia no. A special ankasa. Nti mu se e adofo da pa. Okay. Yeah, now boy na no. Wo lezu good. Bibia de da kwemu ana. We ba sha just say ma tare me papa mi bi dia you ready search na de it's na 14 February nyame ya de ma ye chiam ye ko di eni akasa ye tna ho na ye Valentine oh me Valentine de nya hu ye bad adatna de menya de wi ni betie oba do anti o tre se na minya ba no e kire na je fa Valentine de tna o mu bedie ho me fese me nsabeka minya ba ko so e wa ha ono so mepese ono so bekire nimdie efa Valentine ho na afi no anamon a wastate a wutu ahobo a waye minia ba waye crowd de minia ba ndi adwa okay bo modern na ababa wa ne de utie ne nkyerem yi odi ba dia
obi a why ready pa bo na ho ne ade o se wonyanya Valentine ni bi ba anya dan ya etena ne bedru ni de obenya obi oni ni bepie enti ye ema ne betimi aka wei bibia da kwemu okay bawa enti wodi ye koso na mani di achire pa okay wonsa kan obi wo ho ana na nka me hwese me sabeka minia baba konso aso o twetwe no do na ya na radio no oyesa odi omo ba so anase enti bawa mayemfa wo ensi ha na yentoa yenkomo no so yedasi ye pa enti bawa beidu amanebo ena wodi efri asantemantemu eba ya hodwo ne area sahodo no ya omanfo bi ekyerese wo ma ye krado pa na eno nso eyedi efri ho no mo ba yenko na opambo enso ewo ahoma no eso na ono nso amanebo yemfa nto so opambo madwoe ye mo binaba bibia boko de Jehovah don't be aboko. Na u area ho nso say he na won nam yi. Many about me that say you na said ye nsen o chena Valentine ye tre edo ama ya do formo. Ti sunya nso fra ha kwa hinko nso ya hobo a ene ananti promo kaka ye hwese de nema sie ewo kromu ha. Enti ye ya na sa no pa no me sha se ebo apro kaka ba tanywe no o hwe sunya center district town na Osha, baby, I be kakra, baby to sell red on no. Ya sister Valentine near man, 30 days in Cocono, and as is study a man near man, Coco, draws on no near home near ma, in Coca, young say neck, no say Bima, Jinaho, Motos, and near Manuki, a vessel, Chom, bit with the actual mother for back. I never acquire many amount reading combo, or more kind of say this time the chocolate in a quiet day. Ranka, or more help price and as compared to last year, no. Not this crown and Valentine Day, no, the compared to see chocolate no boy day, but minutes my man, to my money go harm because I need to not dress ever Valentine. Many are more about the hot bite. So, yeah, many are also. We try a Valentine, a Valentine, no crowd, what you say? Oh, Valentine, say Valentine, do I have chere odo chere yadofono enti ofa Ghana for instance ya use that occasion no asre we ayede selling and we say chocolates and near editor because near likely say people will have to your friends chocolate on a normal day enti use this occasion and the selling and product and also enti Valentine had a celebration. You find a selling quarter and near you produce your Ghana. Okay. It's now France and saying why France will you be beauty and now expect to get if you be home. Oh, now, maybe Charlie, I do answer maybe no inside. And now could be such a place in a big medium park and almost 250. 250 make a Bible from 6 and no Charlie, a boy on cry. Yes. Many of them are back with the common amount of Valentine. But I want to say, I need you almost into Miami Baba or her. The first minute you come over. We have a Baba. Now, what's a Valentine or France? Oh, in Valentine, there is share or dot my adoption. And to me, especially be free. My adoption or a bit so, we have adoption. Be free about your it's really about Sana, almost somebody at the Coachella now. Many back on Casa Franasi, young fancy, in about Papa and Ralph from person. That's a major. What's not a Valentine or Constance and Obipi, Obesity, why not Coachella? Oh, Valentine, dear, me, Uncle Baby. I didn't do net of phobia now. That's a dead minute of phobia. Okay. My phobia, my and common. Now, I never I had drink a can say, if you Valentine now, you can't or does them not be or margin for your more from and now that's on the name is commissioner to coordinate HIV in a TV, 18 comma, or or more condom vending machine, baby,
kwa wo de kwan sistema na wo nya condom send the be ya obedi akachima kape agro na wo de be kwa ho ban ni be ina ye ni mtanse oba no ha HIV no kwan efa so nya wo ha e wo soro ese kwa na ene me ni di nkomo nsemo ade ba ye ne se na wo tupia no no ha no omo record 15 case na tese dey dia nipa mi ni HIV obo nti se omo hwe na omo toto ne ma se de be ya HIV no yankwati ani ochina na ya de che empire no embre ti oba Ghana Health Service coordinators no amaya hoboa se Valentine we no omo tufo ebe ya enkoye kura obekwa akoye nso a adaroma wo ho ban se de be ya onkwaji wani na fi ochina umkusu etu ko areas na condom vending machine no wo de kwan sishima na am condom yensa se de se bi di akatima kapema agro wo de be bo ho ban enti Valentine no oba kuna him kudia ya prepare ye try ochina na afi ye atuma opambo ye da sipi enti nana agema na opambo ono anwanebo e wadi firi sunyan ene ne mpotemu na ebae na kyese wo hye mieme ya hodo no a obia aboaboa ne ho ye bekwa homa ne so biem na yakokran ne conversations ne ne counselor Abraham Chematen akwakodi enkomo se we kura no eye celebration na ye no eye the right way na ye celebrating no ana bibi wo ho no mo esese omanfo no ye twe wo madwene esi so na eniema etimebua counselor ye moadwo akwa baba SOMPA FM Accra so ye da wase ne obre ne wadaje ya be bo hima ye gidi se waboboa no boko wade ado na ho ye pa okay ye da se ye bo opunu mu wabie yen na ye nyina ye nim program a eda ho nyame ya adoma wo kene bi kura hye wo mode na se ene mi kan shows bebre koso ni programs ansori ahyehye edi Asia Valentine celebration no me pacho sa celebration we anka sign na day no ne essence ne sen yo me da se mama pa ko nyai so na me ntia wa tie fo nyina na ntia wa wa beja fo nso adwumade a moya de bo aga na mpompo o kwa se bi se be a Valentine free no free ma himo na tie da so no kra obidi nipa no kwaya ye ba benya saada no na doye yensa no otema mobrofo na wo hunu se ehia se ye kire wo do kire nkrofo a se bi omu bi na wo mu amobo ewo ye society eno nti na doye na edipa hunu se ewo se ye dide bi si wo na kai sa adoye na ye se ni pam kunai so obi hunu tene sibia otene wonsa ema afoforo na okire wo do ema mobrofo ejeno enema sa Valentine's Day ebae na emre ko nanim no na enipa eni mmea hodo sibia wo nyema ase eni sibia wo ye wo nyema na enkatankakra na ya seke botaya njieni sa dano edisi ho Valentine's Day ne de ne botaye eye se ye kire wodo akire enkanka ene mobrofo ene wona onibie nanso modoko be odowo enti adoye enne sebe wode koma di onibie nkoa yemo obi nso a wodo no na afesa wo kire ne sa wo dwen ne ho sabre no wo ti metra won sa eye bi de mano ema ehye nipa no enmonyama na ye ne fe enti no ene ma sa Valentine ebai enti counselor ye hyese ne nanse mu ye fa so celebrate day ni dia wo betimi akasa ye ya shift every focus ne ho sanse edru Val's Day na afei na nipa binu be ye niema bi asa bi ensem fata bi obi ho no mkora oba yonge bi a wesi so be ma bi a bi a wadi na chia won fi no wo se ne Valentine Day die ma memfre ga na men kan kire ne se mate ase ama no oba ma bi nsu a wasan oba bi a cha won fi no wo se da bi yenhia wa ha yenko yese ne nko wiase no sebe eniema bi a ensem fata na ekoso fa Valentine's Day no ehuna chesesi ano focus ne ya shift efri ho
No, me wasi. Say Valentine botaye any dientia dano kra we see wa ka say ye breachi purpose ni bebre ye free ho ya mani e free ho bebre na sa abuse e free wo ko country bia si bia nkofo ni suban tie any si bia wo ye wo nema e da affect si bia wo Valentine na say na waje atum na ye ba ye Ghana ha Valentine ye di ama se no le botaye na nkasa kwa akoye adofo a sebe eye relationship awale ne ntanachi mu kire odo a kire ho entinanka odo na nkasa ye kire amamobofo ne nkrofo anka wo mu ni bio ne de se ye ye na to nchen yen chase mu ya ma Valentine na ba be adofo ntem odo a ye kire okay na enunti na sisi akwa kodru ba bia se Valentine ni dura be ma bia opese o kire odo kire o ba di na one ne kwotena ba di no ma je o mani o yiri bia opese o kire do kire ne kunu bia opese o kire do e pa ni gire na o mu pese o mu de sa dai e kenya o mu do no emu enti odo na nkasa e ma Valentine ba ye ne die infilimu ewo ye man ye mu na mu abuse ye beka fia ye ama aboro sibia anka adwen a de Valentine ba tie no ya ama na aboro so ebi ne se ye kro yi mu nkrofo be aden ne sese me kire obi sa me dona na wo sa me de me honam ma no na so nka wo do de enu nku na sex enko me do entresa me ne wo koda me do entresa fa honam ema me nanso nam se ye ne ya dwen ne sa de ya ma na kwa akoye nti enu nti ne ko du Valentine na se ma ni be na nsi na mudie ati atose e wo be bia no enti enya ne botaye no nanso se de Ghana be bia ya ma no akwa akuduro no enti e wo se ye sha se ne dictate nipa e wo se ye sha se ne edom ekasa ne ohun se ya Valentine ama sese de nipa emoro gaman ana se nipa enida na emu meba se ye nkyere odo na ye ntene ye nsa sanya be ya se empo eye wo hukani wo nya ba bi ana wadampo bi ana afa se wo kyere no odo a hankwa ye tenkrenya wo se le ya wo de wo na mame na me na okokoda. Okay. Na counselor yenhwe sesi a uko social media so a conversations a ekoso wo Valentine ho no eye achede ne ye sesi akrade wo mo kire kira ma yehunu se sebe wo ye oba na opese wo to ade ma wukunu a ana ebia wo nkanchime bi na opese wo to ade ma na na ase ebia wo dofo bi a me yenjai singlet to yenjai socks to ye ase na nsem no wo mo akire niema bi a ya chede a wo to ede kire obi no na be kire se nipa no wo do no ana bibi etesa niema pese mi hu ne se nyame ya adom a wo kina duru no obi kunu ana wo bi yire anto bibi amano a esende signal boni bi ana Better so me da se pa and send this signal boni bia me mi se wachina me ntoshe ye ameyere ofisa me no ka se kura me tu kwan a ni nchen na ade pe a obetumi aya ma wo hokani ana oba na be ma wo abrabom eye dada oda obeda na di akire no dada kindness a obe show akire no ebu a obe bu no enye da kuru bi ukoto adekoko ana ukoto ntoma ukoto fumbi ukoto bi rapo hu kokko edikote no eno na kire odo na ya share the marketing aspect of our society take advantage of situations any days and once they do maybe at Ghana abai ni ta say yamma Valentine Day ni chocolate day no. Now, the marketing. Hello, counselor. Yay. Counselor Temenka.
Councillor Humano abuakam. Oh, komo esunka baby aye de no ho na adru. Hello councillor. Aha. Good one free say. I was saying that year. Damana was in the Canada. I was saying the train say I'm a dono. Or Bana and I was saying now all the commandants were not said day no publicity no. I say I join the say na asemunti. Who wants to done the only not say or the Noba Mafra, not Sadan and Guardia. For the Nehokoma, it's a psychological idea. Yaye, it is a yes, and go for a tone, Andy, and go for a tone way, and go for a tone near the people to say, Valentine, and Yamawena Montoma, who come for Montoma Dofua, who wants a Otimia marketing and the Cody Petrima, and that's a Umubasha, yes, or more Tossa Adiano. They are not a business people taking advantage of the day. No, they market product. Emma equity buying, equity in higher packaging, in higher branding. That branded BB was maybe no person or the tone Valentine's Day no into optimal publicity now couldn't catch him. Many pounds you get free. In this annex here, and internet they say Valentine, yeah, reshaping no, many different purpose. There are many different meanings. Nanga kranka krani meaning nanga sana bukaya ndi daniti ono. Ketane tetairane era. Councillor ye jawa mu akono wonsemu etwa to a wode be magana fo nyina nyame ya domo a wo chena Val's Day no fa awarefo de ma wo twempena fa wo nso wo de ma wo mo e. There masra awarefo kane ene say Mama edawe nkwaya se edawe mo hukafo a ntemade entisabe onome na mu hwa setra wona wote hwe oda na gikirewo hwenensa wotene ma obrebia na nkwaya da kurupe ya ye 14 February eba de twa mu abema na ntimi anye bibi ebi ana saada ne kra no ne honye ebi ana ni sika se mo fom but ne amana kwaya burden Eddie my partner say at all costs sada ne di also you be money there be na me say sada no me ni nyahwe me what the capacity making yaye but me nyahwe say enya no na nya sada ni na kire me da me wo ma me yire enti meye bibi a meye ne da foforo me mbesa be gibesha me yiri trimu say eda we dra at all costs e woto mi to bi dimao enti me nya me de sada no then will be via mamma and that fofro. It's in a shower for say, so also year now could be more fine. A transoka and nothing in this hard day way for you be more effect. Now a million danasi. Nemum Sakobase, a channel being working Yama wa. No man no ever and Tawantawa metromontem as I won't me and I had the amount for Yama and Pananum, Omukunum, there be. Ana emplanum anin kankanin getesia obi o hokra anya so omu twempro yan se ne pempo nanso obi aka tell say be my Valentine tomorrow na be my Valentine na se kire nyina ne se oni wu pie na pia mu pie no so enkyere se mon konkoda and dating there is only an opportunity for the opposite sex to have a time out. And this American say, or he may, at an ambassador, they do Pia, a form of dating. Piana, I bet Piana Bettiana, Abba, Quaco Didi, a Bettina Basse, the good fan of the person of Quattro, and the Bettina Bassano, some of the person made the two and I'm to see a dean for more. But it does not necessarily mean, say, and they are a PNG, I was saying, not the mystery, HIV at also. You population, you know. They say that and the rate at which it is spreading. It's not strong for say, young boy, Mumbai, Nayamaya Pomudin, and young Naye. I say, abuse for media, me a development expert, and I'm a social safeguard person. It's not a social safeguard person. Into the Shamaha and Maza, now you see how now. A foot be there to be better so on fine yesterday.
enti me ka ho say tabasa wo de waya won hihye ye nyina ye say kira de ye besi bia besi e wo say get wo di ka for ma va to bo mu ba oba nso a waye waje za me de me ho ma banda di if is a need e wo say me de me ho ma no me za to bo mu ba na e kira be twam na mu ma kire nsam e bia na wo de no a o de yin say keke yin say kura de so di nipa pass ati so e bia na akoye yare enti to avoid all these things, you know, you can act towards a prevention is far better than cure. And it's only to say the footwear usually as a young national, what they are national mawa, a footwear the day can one is a misro, a channel who by not a you or how a channel media bano. Yo, Councillor Enyumre Yadawasipi, Wobreno Wadajia Wenya, a day amaye near footun so what they are called Yadase, Yamisha. Ebusian for Councillor Abraham Odro Trematin, and na Yeneno Ekodi and Komono, enti Mua Masha Juma, or Chenano Muniri. Ni titru pa ne singles of one and na wo chirem so bu honum kra nyes woni obi e wo mpanatwe bi mu o anase wo de tini pa na bibi o be my valentine keke na chese follow me no odi akire mo ahyehyɛ adwuma wo kyena ne nyinaa no munwiri ɛna mo so amawea ta so sɛ chinchine twan agye sɛ mo partners me kan wo kyena obi kogya ne boy me se wo bi ekogya ne girl wo bi ne kunu kokko wobi ne ne yere ekotwa so because Valentine Day aduru a obi anto bibi amfa mma obi nso ye to bibi de ma no a wose adenti ne ato bibi ketekete ede ama no enti ekiresem ne de eye pii se wo ma social media ne amanfo ne yema ya ye kirekire yi eto pressure ma ode a ene wa wasem a wanhwe ya na bibi pa bi abehwero enti no ewe to a wise is in the north. Na yenya nantie se yamane boni opon chicheku ewo asem sima baako bi eka enti yebefa no na yede conversation no abawieye opon we akaja mbacho yeah medasipi na de na ekoso a na wo pese ye ka ho asem yi oh majo en commune de comment say ye die sianisa okay na tourism minister na wokasa ewo mrashirigefia obi tujache mu se wochena omo onhyehyɛ sonko bi a omo ba bedi nti omo hyega na ni bia se wochena wo akyede bi di ma obi a yan patronize yen ankasa ye mamu ade a ye wo te se bi a chocolate nti eno ho nkomo na ode to udwa ewo mrashirigefia okay enti odaso ekasa wo hu wewie oh okay enti ochena no omo ye bibi so omo nye bibi a special wo ho no mo de because say yes Saturday so for ne di tujano wakasa chemu se na shebegemi bia wochena wo constituency wo de e wo so utimiko na o konso a wo so di chocolate chocolate no osu se omamu ni de ye ye ade bebo apa even though wakasa dia pasta ni gedi sifatie ewo eye chocolate ho ewo Ghana ha senye vauze anase bi enye dabi se ne beba ne bekai se ye chocolate ya na chocolate tono ewo fem o dia to be temu se mo mane tono ensi wa ye nto aso ne enko intimika se die wa shem na shebejafo ni bia se obi bia mo modern se wo kɔ ne constituency a o de chocolate ebeka ho bi akɔ opon maye na wasipi ene wamane boy yamane boni opon chichiku na chese mrase bedwam dwumadi ahodo ye ekoso ene emu nkomodie nyina no ena wode ebre yen yede conversation na fa Valentine ne ho no yede si hanum say president adaworma ene yati baby president mfihie aduonunum nie ene akire se wo mo ba Ghana ha sase eye adwuma wo mo asom manfo dodo no aso dia danse se ye ka toothpaste etimiti wanum emu wanum da ho boss ho ban free nyare wan ketenkete ne sa bacteria enioma no a eye Pepsodent edine eye ba kope baby etonton sa ne menyina supermarket or shopping mall so provision shops obenya bi ato ukoda enwumra ne wa yusu bi atwitwi so ria no panso ne wa yusu bi atwitwi eye as simple as ABC na midiba for herbal center Dr. Time da so say yan kan kire o say yade bi etete wo say ye stroke say yes si yade ukotodwe na ye wo ya obu ho no diabetes
Yes, it's yade atete ne mfie bebre ama na ye mobo kidney ho na eho ato chemo a fa bedan na tena ye kese ne mu ewo enkranpoku asema yera na afei kumase nso abu akwa agugu eho we bia tena ye kese a wo ye adwuma Dr. Time da so eno no oho na wokwa wode ebre ebeto yade ne so na waye so adwuma ede ama Joe's Bread and Pastries for wo mada wo ma no makofa Joe's Hot Cake aba wo mse se ade se ye be koto aburodi abegu nsuo mu na ye de akonika mu ni sa stress no edoso dodo be wie kura no wankasa boy ade aje okopɛ time eba meche bi na wonom enti wo se wo tu ama 3 Ghana cedis bra betu bi wo mo honom ne koton na ema wo bre so enti dome commercial bank ne chi hono ho na obehunu wo mo time eba mesha se wapom no emu nhye da na ho obu hono ma wo se menyare nso mente apo na se wankasa no nipadua no nhye da emfili ni ye wonu mu ato na untimi ni di honam ya ode bia wo complaini na misisi na miti na mabasa che se immune system no kura ayi week time eba mesha ni mesha ne capsules ni nyina wonya bi na wonom a eboa ye pa bebia tonto nro bia yade se ubenya bi na wato wo mada woroma na ye de hot bite kase ebo no bai sabre de no nsia abo apa ho simadumie no enti ye toa kase ebo no so ede amount ye toa so a ye wura Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama na boboa no na enhyemude kase a ekozo Ethiopia Addis Ababa ni nyina African Union wono mu nhyemude na afi de wo mo kwakwohye ye 38th ordinary section no de ntia wo mo koye se abibi mayan kasa yebetimi ehu kwampa yebefa so atwa abaahwe ayakayaka dia yede ye ma titru se ne ma mpanimfo ana afi wo ma asi wonyinta so yebetimi asi anokura de afiri yasetenam na bra wo kasa no ene wo beche se upopo wani chiroba uhunehunu oba na mpo wotena wonsa ewo oba so a eno no eya ade bone pai ne kwanse yesoso so enti eba bibrem ha dia aya catastrophe wo se we enye japade ne yakasa we de trophy ayaje wo se yetwa abaahwe anokura enni kwanse yebodin ewo yempotemu na adoma boa ama abibiman se de yepesi yenyini no yetimi yenyini ye. This assembly adopted the African Union Convention on Ending Violence Against Women and Girls, a historic step, and yet progress has been slow. Ghana has signed the convention and we've initiated steps to ratify. This session of our parliament is going to ratify the convention. And I urge all member states to sign and ratify this convention before the end of 2026. Violence against women and girls is not only a moral outrage, it is an economic catastrophe costing Africa billions annually in healthcare, lost productivity, and justice expenditures, while devastating families and communities. Ratification of this convention is a clear declaration that violence against women has no place in our societies. And okre monkoso na muntie sompa sanse me Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama na nsureja no bebia wogina wotimi ka ne boso asemo a wonfa hunta eno na African Union panimfo ni nyina anim wabue sa asemi so ewo pono no so ho no. Deputy Commissioner of Police Metre DCOP Alex Akwa wono ena uko oti mantam ne mu a woye police commander na ye kase wode nsembia beto emontene ya wo kire mu se nansen mu wo hono mu a voter region ni oti hono de nsem efiri hono mu bana ya na ya asefem sem ne titu pa eni nrobone ne nipa bone fosem na nansen mu wose illegal weapons wo hono mu ana wo mu a wo ye nrobone nso no wo mu a nekita saa niema no etuo ya yan licensing ye wo hu babia ye di free ubehwe nrobone ne asese ewo kotokuom na ye di twam se nya se bambofo ne behu okwan finfin en wo mo be intercept ya na chese babia wo mo de kɔ no wo mo e de kwa ne sa enu no wo kire mu se na nsem aprosifo a ewo otimantamu wo mo strike ewo niema bi etesa ne tichu pa ene drug trafficking ene niema bi ye nipa bone fosem ewo empotam ho na wo kire mu ese yewura Christian Tete Yohonu IGP wa hye ene enye oti ho no nko a se wo ye commander na de bia issues free one time bada bia na say ne say esa na no esa wo hwe na ogina ni ye enti na otimantem regional command no so wo mawiata so say wo mbehwa toto ne mase de be ya niema bi eteti say no yensan ehu bi wabra woni ya mane boni na nakin edi nkomo no say en wodi tuja wishes to assure the public that sustained operations are ongoing to remove illegal weapons and narcotics drugs
from our communities. We remain committed to combating drug trafficking and related offences and will continue to work closely with other security and immigration agencies to bring offenders to justice. On behalf of the Inspector General of Police, Mr. Christian Tetenuhuru, and the police administration, I congratulate all officers and members of the public involved in the two successful operations. We also encourage members of the public to continue to support the police by providing timely and credible information to help prevent crime and maintain safety in our communities. Ene ya yekoti esesie no eye DCOP Alex Akwa wono ena okọ oti mantem no a oye regional police commander Yamani Boni Nanakin ena ediwei ebaye. Sompa hot bite no kase na na yede ma World Radio Day ene ama radio na ya de wasom ne wani so no ntibra Facebook no so Sompa 106.5 FM Accra eno ba no wa ba behwe bi wo hwe na alake na fe wo sanso ache na unua enya bi na otimantem no FDA fu e wo ho akere se enya sabia posifo nko na wo mo nanane abrewa wonom nso wo nanane abrewa no bi enti sade yewura posi yimprasi edu owura tata yehunu na ni abre paasa posifo no nyire won ho nya adwuma ne yie na service integrity ne nadi edi sa abasobo eda ho etwen wo mo no Food and Drug Authority nso ayobi na framantem na won mo se chase Ghana de ya atofo so amanne enkura da pese de bo wo mo kura ho fosu wo ho enam sa so ama FDA mpanimfo a won mo wo otimantem na afi framantem se wo mo nantimu paana wo makwa so ebinum paati a wo mo de sa da pese bi abadwa so enya wo mayimu na ye she da kra bae esanse de be kra ba bia no de wo kasa ede a kire no chese ya na Public Health Act 851 no eno no kan prince bibia ye be kra ba ye de ye ho se ya asrade se de yedi koyemu anampo afade ye de karede no e was a Food and Drug Authority wo mo sotampo kutu no wo mo de team so se ba ma che sampa wo ma je atum eye manipadua bia wo man mu ansa na atimi aye adwuma nanso we no obi anye ntumu enti sade ewura bintu Yakubu e kire ne se wo munya adaje pa hyeda ye wo ho se obese wo mu nso ba beto bi ansa na wo munya mukura so enti sabra meka se de wo mu asizi ni nyinada e wo framantem titru eni ho ya na wo mu de abadwa so eno na nam so ama owura Gordon Akurugu won ye pani a woda FDA no e wo framantem etufo se awofo hwe ye titru na enema binom a ye de beka ye mofra no a ebeko wo mu na kyenanko yankosesa yade ansa amre won Yedasua ejina fraoni otimantem honom na womo a womo ye mo ewo water irrigation scheme no mu enina no ewo Ketu North Mensi no mu ewo framantem womo ra womo ho pa womo asema womo kanyina ne se ebrania daji sika ya ye womo investment a womo ya womo de ahye emon adwuma ni emunu sesi ani sika ni nyina eye ahye ene se emon ya do eni yatwa ya sese ne bag ne si ho aka atofo womo se womo ya na sa season we ne de womo hu bi da me sesa ankomo ya womo kan eye no kwasempa me ka sei me maame mo a wadokora be bags de oheda so twere dem a womo nya obi no aba beto na womo ekire mu ese sede eba ye no na ese womo tetetete price no so na etimi etwe client fo no ban so still womo ateso ebi na kane se bag ba kono na womo to no ebi 1004 sesi womo adwene se womo beton no 1000 Ghana cedis 1000 Ghana cedis ne kura no still na atofo no emma enti womo sraban se womo nyehye market no womo embie mu sede ebe ya womo so ensa ebetimi akoma no sanse eyesika en womo ede ahye adwuma no mu na ekuafo ni bi ene ye kasai. There are no customers for our rice. Right now, we have the rice in abundance. And then when we speak now, the price of the rice has drastically come down as compared to last year where the price was increased and then the farmers were happy. But right now, the price has come down and moreover there are no customers to buy our rice. As you can see, this rice is here, this batch of rice, all of these things are mine. We dried it about 2 weeks ago, but because of money, I can't convey the idea. It's on it. Right now, we have the farm, we are ready to farm. But the challenges are one.
the price of our produce has come down drastically. Way ekuafo bi a womo mo ewo Ketu North Mensinu emu wo Framantemu na yete wo monken. Njeba ne se na sa ye kra bi firi ba bi ba no wo mo de stamp atintim ho de srade hwama peten afa ye nso ni ye di eno a na sabio etiensen enye dua ne ye boye ho yo ena ye nto aso na ye nwura DVL won maboboa no na ehon kra firi we ba ne se firi 2023 ton edeba adrafo bi wo mani abere kwaje lances de ko renew ne de ya akọ kapuna chi pa ja wo mo mie punu no mpuna kampese etimi aye adwuma no enya asamketoa enam saa so ama director of corporate affairs ewo DVL adwuma num ewura Steven Atu ena wo be chese no kwasem ni say 24-hour economy no wo mo nso de bi ye adwuma o na sade nipa mako empem ahana ni akire ya na wo mu gu akire a ye hwe ni mu se wo mo nsa beka wonanses no wo mo ntimi nyoye kura no saa empem ahana no wo mo de 24-hour economy atena won to so a atimi akre no e de afiri ho a akade aka. Upon assumption of office by the current chief executive, we noticed that we had over 440,000 backlog of license applications. But more than what it did initially was to commission a 24-hour operation of our print farm, and all licenses applied in Ghana are printed here in Accra because we want to centralize the system because of the security nature of it. So you don't have people having access to it and issuing fake licenses out there. So that was done, and we cleared 440,000. But even that, we still get people indicating, I have applied for a license since 2023, I don't have it, and all of that. After that, we then opened an office, dedicated office in Adenton. It's one of the best performing offices currently, which was dedicated to run 24 hours. And that office runs 24 hours actually. So corporate affairs director Edema DVL adwuma kuno Ora Steven Atu wono na akyerɛkyerɛ de wo mo ayontia sese de na egugu akyerɛ pende sensen ho nyina wo mo aklefa e de afiri ho no. Enkran kropon no panyini pa woda no mekire meya eye onunyamfo Michael Nikpapo Alote na wode atu dwase kwanim no eye Accra Metropolitan Assembly AMA adwumakuo no wo mo ede wo hamu nchichemu edu 10% proposal bia wo mo de akwa assembly said ye beya wo be reserve ede ama enwuma se obi biara wadi them persons with disabilities no wo mo nso wo benya adwuma ye ewo assembly no emu wo se MPP PWDC edru se bia occasion bia ne aboabo anema kakra bia no anase sika bi ne ye de akwakomo mo nemum no wo mugidi sese nipa no ewo bibi a wo ye na bosom ne beso no wo benya bibi kakra enno mom no beboa achen de bra no wo mo ye no wo mo nka se bia enye nemum se nipa no nso ebetimi enye bibi a bosom bia no wo de beto aduane edi ne no na ebetimi abo se ne nyina no eka enkan resetting Accra dwumadi a aban ye no ho. Money guide on me, a no remo, a year. She a good when you can give a more sign. It's an Harlem food, at Tamia, a woo, it can fool no harm me. In a miss over 50. Name Billa, it cannot get a new Lelamo, a new. Oran tell I can your phone, I get your phone and came your milk quack a phone and ring low. In one now, government in front of a program like how would the women me as mayor, me uma try ake, Kajangmene, it what team member presiding member coordinating director aka assembly anye pass law ni wo department say oba wo many ba anye tuni e bi SOMPA FM amena ni be alo ameni ni be amenye ni amena keduku na tina me fie ina manya ka ma wu na me tuni a hawo mi to woni assembly e won next general assembly di oba fie wonye wo ke wo the ke law na wo mi ake is compulsory ake oba wu mu koni. Michael Nikpapo Alote wono na ye meya ewo enkran na chese ni kurom kasa ni mu ana na wo kan no ana mabɔ ne tofa ne fa eye PWDs no wo mo asetena mu nsɛm ho. PWDs o kan yi enya Paul William Danko asɛm no wo kan na persons with disability abusua no nsiabre mu kasa ye bo hot bite no firi no num mpa mu sompa de ne yegusu a ye de esomwo na sabra mampani wonam Ethiopia Addis Ababa no woni amanane so afọ yewura okuze tablo kwa enenam na pani yakasa e de kire se na anu a won mo ko Zambia ye kokko wi asese ufri Ghana na wo ko Zambia
ene onhia bibia free visa no ane se onamu passport no kura kutawo a se be ya ebehu sampa eyewa wanim ne bomu wo honsem ne womu nko a no ane se onamu na wo kro te se de wofiri kuma se bankran ye be gina ba bia na bia wo be se beria ana ba bia MTTD fo gina ene ye hwese ne manyina ededeye ene ye wo kuja to abrokwa de to so chese enu di adanse se Ghana ye passport no wiase nyina eje atom na eno no nso ebiebia akwampona ma baya hodo bi nkura no wo mo prese Ghana fo betimi de won passport no aba ho ekwa na ni nyina na ya dinya kese na no nso eye de na eda na koma so pa ewom se bi no ma ba bedi sa ma ne so afo yi ekọ na nso no ne penso no wo pese wo jabiribi ede to Ghana fo ho a ebe yanka edum na nchirima nyina beba no wo behu se pani bi beye so afo hwe ama no ne ho nsam so na ne modern ba wo boye no wo ye te se David die ni bi se de so want me nko apema David be obeku mpempem no sa pepepe na ne nkasem no obeche se Ghana mampani nso ne nsam trend e chansompa na sesi wone sidaw ekosok enafe eyi committee experts no CARICOM wo nyina nkomo wo bedibi ya wo manya daje ato nsafre no a wo kwa kodi sa nkomo nso no de be ma bibi man agina yi na fe o might say Ghana yenso yebenya esomfa so ye kai wo se SOMPA 106.5 FM akraso enie ye to akase bono eso de amao na Mankron Cocoa Cooperative Farmers Association ene kasei President Awadano Eyura Francis Tainer na wode atu dwa se enano nsemu yi a aban edibetu dwafa koko bo ya wo mate so no wo mbonyu so kura wose nanka wode wo muntumu kura wo mma no kura enjira bebi gina no sanse niema bebre wo ho no wo mu se koko bodfo anka wo betimi ayen hyehye ama koko akuafo e wo mayi mu so no wo mo asetere mu nsem atimi akonkan so wase sebe wo mo nwuna akuafo no eho na wose enye no nko a se wo mo hwe na ebi adwumayefo na e wo ho no wo mo dooso a wo mo hwe aso na wo mo so asetere mu entimi enkonkan woni yama ne boni Ebenezer owusu ansa edi nkomo. The decline is not that we are happy accepting the price, but what we are saying is that when the price also appreciates, they should ensure that they increase it proportional so that the farmer will also enjoy his sweat. Because when I'm speaking, if you look at the cost of production in cocoa, all these mathematics, I think we need to sit down and work things out because cost of production of one bag is around 4,000. So when we sell our cocoa at 2,500 today, it means the farmer is running at losses. So if I'm running at losses for the cocoa board to be able to sustain the sector so that we all benefit, and tomorrow the price appreciates to 12,000 and you continue to give us 3,000, then that one we won't accept it. And if you are not careful, the demonstration that we try to do that because of these drastic measures that government has taken, even just calling for a cabinet meeting tells us a lot that government also have the farmer at heart, and we are appealing to all our Wey eye Ora Francis Tainer wono na Cocoa Cooperative Farmers Association no woye panyinipa woda wo ma no se president woni amane boni Ebenezer owusu ansa ena edi sankomo yi ene na yedasoa ejina mamrenum ene se akuafo no kasa no sabio ayate sade obi dwanewu na obi nso nkwan aso wono mu a eye taskomfo wo matro krata ya yesono mana wo mo university no ntewe African University of Communication and Business wo mo taskomfo na atro krata de aba na wo mo de krata wo mo de baaye no sade wo matro ni se nipa nya hotoso pa ne gidie wo mu na enu achi no wo mo agya ne nanka wodi na chi se wo mu kunu no mpa ba bedi wachi no wayi wo mo ama the betrayal of Ghana's cocoa farmers, a monumental breach of trust. Eno aya borofo a Tascom for one African University of Communication and Business no one mo tro de ben wo mo chese se wanya bibia mo wase a anka wunwie mo ne kro no wo mo nso die ni mo se eba amamu a wo mo ka ne prince amamu eye ntoaso enti anka bra chiniya sha bo ahodo ede ma kokwa akuafo tirimu ye wo mo de na emfa ho ene emua na danko akufo ado wo so na ba ne sabre wo de boa wo mo ni nyina no wo mo bom mfi tenduku na wo mbre won kokoro muti kotutia no ma adaji Mahmud Bawumia wono ne di mu no
wɔwe tetama ya mobɔ nwie kura wo bagitum se ba bia duru no wo mo de ne aka nyina ka no ho kura wonwe na sonoma no buafuo na no na tascomfo yi kyese sade wosi ato so no se mpo wote ye na nka obetua de na adode ma wo mo no a nka wo mo nka ho asem wo mbe hu se nanado wa yobi papa esan se de na ekobia no wotimi twa ntoma si no koko ya Ghana fo anhye da nte ho asem ya ni nyina wotimi tuaye ne no na wo mo ka hye ne se eba ne se ya ye gidi anipa nya wo ni mu no na wode agro nkokofrede ene nti wo mo de eka asa aka de akire kokokuafo enwuma wo mo to ne se ne da ho no ya nka so obetreke mo ne da ho no ya wo mo tworo kratai echi kwesi wahine bujei wono eneye Tascon wono president African University ho wo tworo kratai na wo mo kase Ghana monkwaso kokokuafo monkwaso sa na Tascon fo a wono African University wono mo so enkwaso na nso nyame nkoso anu wonkutam se de be na mbetimi aya akesefo ahoden wom to make you great and strong. Wo ensem foforo emu no adwumaku a wo mo na hwapom din ensi achi baa adwumadie no eso National Health Insurance Authority NHIA adwumaku no wo mo adane sika esom 392 million Ghana cedis achi ede ama nyaresabia hodo ya wo mo eye healthcare providers ewo maimu sanse we ne eye December 2025 na fe January 2026 sika no wo mo atua no na authority ni kire mu se wei ade a wo mo yese de beye o manfo nyina behunu se aban adwene eni nani ewa pomdin ehu se mpempi ya no manfo keka se wokọ ya sabia kra na ye kohwe wa bia aduro kra na sese ye twero ma wa the smallest kra we bia bu o ha para kra yesi ebi ni ho kone koto no wabonten ni nyina eni se etoda na claims no yes aban ni etua no wom so nya bie ede ma providers na wom eba no ya na akwakoye de bu ho abosom de wo ho na wom ntua sa claims no ha dwene enti wom kire mu ese wom de kan tua 301 million Ghana cedis ena echire wom de 90 ebe so enti wo sha beye over 4 months mu entemni 2 months no 400 million Ghana cedis ni sika National Health Insurance Authority for wamu etua ede ama healthcare providers anti we ne aban de ene ankrankre aya sabia ni nyina no obi a benefit na wose ye kasei private any public health facilities na ya pomden atena ya hodo aban ene ankrankre de no wo mo akonfirm se anya bi kura no ohamu chichemu aduowotwe achiripo aduonumnum 80.55% de wo mo nsa kanti wo mo hwanim se de aka achiri kakra no nso no aban be so no wetimi adani achiri de amom se de be ya apomden ho nsem so betimi afa ne ntoma pa efra ewo mai emu empenese se asam kese eba ya wo mo mfafra nkansi so na hima mo hu sa asam ebe so doma central ene yewura valentine eda kyera nko a ne yesim enti enei eye ho mfna ma ayebo ntunya hu se bia hye kokwa na wo mo ye happy valentine in advance me sha me sompa kokoi na bi kai valentine wa sa asesa no na mso sompa no de abiri bia ye valentine dada esanse ye adofo ede made ne dokra ayira na no na doma central pania wono ene ye coordinator edema HIV ene AIDS owura gideon osei wose valentine eba na bibi twetwe aso a wose wo mu bie so pa magana fo asote valentine ebe no obo hu se eniema wo mo cheche no sabi enye sika ena enye niema bi no mo se Ghana Health Commission onzo wo mo cheche condom nom health sectors ye cheche bi ene wo buza se na Valentine Day say adofo da condom no yade ko bampesi ana ye ko yeden wo ho ni nyina ne se HIV no kwa ya kosoro na doma central nko ano nipa wo madi mfinhia aduasa ekosi aduanan wo mo akwa ya asabia ne ya test ye hu sampa yade no ebi wo won ho nko eye apem ne aduotwe enwotwe se wo mo ede twero so hwe a doma central wo mo na tro so 5
Ndi wo bono aha no doma is na de di nkan HIV ye ka ekura na enyam ko enimu ye ku cases bebe pa wo de tutu mo population ni ho ana doma is na edi nkan nanso ye fira ba ye doma municipal ne ye to so no ye prevalence rate na ye 2.03%. Ebi ye beka se ye de 5 de wachi baby eni echi edan ye wo se ni be wo doma na do so bebe edi 2.03% no se ye fa le figure mo a wo bu se ni pa na ye bebe ye do so pa edi afi 2024 2025 yi baby ye kra ni pa do a won ode tru so a ye bom HIV no na ye 1088 2025 baby pa do a o mo de tru so mo a ye hu o mo a ye nyan hu o mo de nkan e na o mo a ye hu o mo so mo be de edu na mo so nkan e ho se e kwa ni mu pa enye number ketwa na me me hu na yare ho ne se ne ye MC de tu dwa no ye hwe ye figures ni ma ye hu se bona yare no e kesi wo mu pa ye hu numbers ne se wo e mu pa ye wona wo di 50 years and above. If you are omo be 30 35 equal 40 omo so ye hu se yare no nyan ko ani mu wo sa fo no pa ye mo fra omo so below 19 years 9 years to 19 years no omo so e say ya go to boni share say some from 9 to 19 years no enipa 1088 no ye find percentage a omo 2.7% and ye mo from 9 to 19 years e dey share say some of from so be bre no so nya yare ni e dey some of from 9 to 19 years no bi ni mo wa ya o de wo no no de ni ebi nso kura ho agoro nti wosesasesa mpane nom ne bredi form okotwa na nyame ampata ebi wo so na aka no ene ye o say Gideon a won ye HIV AIDS coordinator e wo Doma Central ene wo say MC ya mampani yi no ma wo mu ona bodom ne kadoma miaw wo ye nipa say waboa won ye e wo mu nyumadiem ina sa pini na yada ewa MC sepa ifibra obetina akonya no so se Doma mensini ya ban na musini e wo ha na ni wa ko ewo nsem pa se de o kan no afi etwe December ye bo se ja tesi ye bi wo Doma ye kan HIV ho asem ene ni bi nso aba ko na de ye etwe mu ni se we ye bi ya ye kai ye bi etwe ya ya ba ko be fi ni bi eno kwa ye modwa kese se na ye bu ye bona ba so na ye kanfo se apomudi won se mu hia e san se o man bia bi ya na ya pomudi eso e die kawo na akoso abotivity o so no se ma pa no ye e die so aba ko han ko a e san se dia pa ne won tu ko se ye wo nkuru ko fo so o ma o so cases na ko ni mu pa anti bia e nim se o be ko so aye se no ni ya ko sa tu ahoro no so ni ya ko do no Ora Gideon o say HIV AIDS coordinator e wo Doma Central enti wo boss so say wo mo edi kare ne ye Doma East na hinkuru ne ye wamfie eno ye first for no wo mo to so num na bankra chepani o wo ho ono abodom ne kadma miawo e de bito so sei eno Doma Central bankra chepani na kwaku mensa brampa ene ma yensa ka asase ya wobusa se condom na eduru vast day ana shorto abra chocolate kura betimi de bia che enti se wo baba wa na woni ne ba na ne botom condom ne shem wamfa chocolate ne ade papa bia be ma da chen ko animu a bonegala we ebusuya ye toa kase no so e de amamo ye ko atoye mantemo na womo motimpotemo tichu ni womo mabiebie enuma residential ne commercial properties fo nso ka ho wo fijai na afa nyanya no ya ne nyina no wo atoye mantem womo ani abrese krodom womo so womo wo ho no mo abon sa won kan edum na nkane na etimi dum ene ye beye 1 week no womo nya nkane a afo be kwa akọchekere ne yesi ebia ya betu mita wo ho no mo ayesi obi aba betu mita enti ase mita ho kro ne bone ne ma bebre no a ekoso wo ho no mo a eyade bi e hadwene pa na wo manfo ni bi ohawa wo mo famu no wo mo de to yanim machine ma wese bi machine ma tina fere metu mo ni sho so a say 2 mita ndoko
temitem wa mo say we package show le show kwa na area going to near area nti ban say timi 2 meter e de koy omo betutu. We've been having this power outage, but it's consistent. In a week, they can take the light about 5 days. Then the following week, the same thing. So it's like something that they are intentionally doing. Some ladies around have their shops. Some of them sell fishes and stuffs. But because of the power outage, they've closed their shop. Mama light of Nora, Nana Sana Jun, Indiana Pano, Adechia, Baha, you do an Ejasemitano, Yabitu, I'm a tutor, and Manasway, the few. You said them who be or tally video on your channel. You call police station, call you police report. This for the country and say, Nippon be ha, and bear 4 or 5, I may report to say, meters in your tutu. Wei your manfo binum ewo Fijai ena afe nyanyano ya ewo atoyemantemu ena yete se wo machire wo munsemu no ene atoyemantemu ho ani yegina na eno nso ye wa hanta afa ho na moso adwumaku no wo munnayo kwa wo muguso ko kopemse galamse no de emfa mra kwa so wo mbegya kura na foma gudie no yebetu no mra kwa so a yensensa ase no enkose kwa ye ni nsuwansu ahodo na fe yebenya da atempepa bi ede ato yenim na eno na wo mubowura atoyemantam no wo mokwa hanta afa ho na no nso no chavele wo muwura ho na sade wo mosi asese nema wo mokeka asade ye chiri kuro fufuro kura ewo wura num kwa yenum wo mo bubu ni nyina twaja ato de wo mbetwa ede atom chamfan so wo mo sizi bi pa na wo mo chese eho no wo mo de bambu pa o na asi adan ewo ho a nipa egu ho no e chense wo mo akiri kuro na nso ni nyina no wo mo ehwe mo technical assessment a wo mo conduct ye no excavator ya wo mo ehunu ye no chese no na ye adwuma wo ho animu na nemom wo mo nya true oil pump ibi omunya monitor sana battery enso nso wo munya mienu task force ofui wo moje generator e wo bia wo mokokotro ho na wo mo power den e mankane anyina asoso enti na chense wo mo aye hokrom na eno na awro river wo mo chense saafa ho ne de wo ma sensu no ase no kura mana ye pika na nso ni nyina mu no enya de a wo mo te atena chamfa wo moje baako ene niema hodo a we nyina water hose nyina wo mojeje bi water pump nso wo mo fa bi na wono mo se sa niema nyina ye legal miners ne dia na mum se de be na wo mo nsansen akire emfa medi dwumanti no de yesa wo mo se na wo mo se no de wo mo ntimi mpagya mfa nko no mo se ni nyina na wo mo twetwa nso e de ato wo mo mpatanum na nso eno nkire se wo mate ada obi bia wonsa beso ne page no emra no wo mbema ene woni na di Kwame Nkrumah suapon no KNUS asem na mekan womo aye dwumadie bi ye afibia de a womo ye food festival ya ne nyina no womo ye local dishes ne intercontinental de yi ebie afi womo kire oman Ghana sede ya mamre enuane a ye kire amamre yekita ewo memu ene enye nne maketo na omko display ye ewo hobra Facebook SOMPA 106.5 FM Accra ya di videos na gu hono abetimi enye bi na wahye na president of Ghana Association of Scientists and Technologists ano ewo honom Professor Emmanuel Ohene Afuakwa wo kirechire mu nienti a wo mde dwumadie bi a etesa ehyehe so the sustainable development goal 2 that is to end hunger. So basically what has been done here is to bring together various food processors across the country, local food processors and industrial food processors who are into value addition of local food products. And the main idea is to ensure that the foods that are inherited based on knowledge from our great grandparents do not go into extinct, but we must be able to reproduce them and add value through innovation to make them products that will be available that will be making it easier to access and very cheap for consumers to be able to buy so that it can be prolonged for generations of end. Ene ya ekotie sesie no
Professor Emmanuel Hinafo akwa no de ne nsɛm ɛbɛwie no si KNUST for enya science and technology nko aho adwuma no wo mu ayo wo se sa program ya wo de share so sa food festival no ɛboa ayi potentials dodo no apie wo se nipa bebre ɛna ɛwɔ hɔ no mu a wo mo kon do wo mo nim nnuane noa enti entrepreneurship asɛm na ye ka ne nsa no nnwuma ne ade no ɛhɔ ɛna hyase efiri. Not as job seekers, but with knowledge and skills that they can stay on their own to produce various products that they have either said whilst they were in school or have done more work and put value to and can be marketed. So they can produce by their own and be able to also create jobs and add value to the job market in Ghana. So this festival is very, very important, and I believe that if it continues like this, it's going to produce many entrepreneurs for us. Professor Emmanuel Ohene Afuakwa, one president of the Ghana Association of Scientists and Technologists, no yamani boni bawa beidu ena ediwe ba no so na yejina na yahume kase no so tewe ba yebekwa amanoni. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo Heba Clinic Aba Accra. And you want here, passengers the Gumika Imu, a Hana Dudwana Aircraft. Hey, and this Accra and put them at the moon. And yet the Muampa, the Sadia, Duchem, Atlantic International University, America Memu, about Dr. Dujanfi Babasu, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here, I am more. Oh, Mr. Minim wife, your copa war. 1 year, 1 city. Need send between 1 and 8 years canon. Mr. Connection and shut down Koye na Esakakra. She say what Peggy Mama Hodiam Bem connection. What about the crowd? Stroke so dear. What found small. Just say I did the one who any dear Siano. Yari Bia Tatia. Ewa Dr. Tamdaso and so. Diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria. Yari Bia. Kumasi say, oh, go opposite government school. No. And then Krahanso, Obe PM, Ewa Pokuase, Maira Kwanoso. For a doctor 0244 774 282. And that's 0500-727215. Midimba for Herbal Clinic. Woodima for Newa. Yeah! She was saying, get a Pepsodent charcoal toothpaste. TV Emma Aketiapa okre ebusua Aketiapa pampa ye kwako wie kase no na ye kowie nso a US mamu ne yewura FBI fo a wo mo US abrochimamu ho na sesie maame bi a wo yirae na wono akure ya nso no ye ka no pa de US ho no na ye ka wo mo a ebe kase a ne wo ka ho pa sabre mfinche no do wotwe nan bia wadi na yase ebi kobo na bomo firi onu ani fie ewo Texas ho Arizona afa ho na wo mo hu nipa ko na no na FBI for de wo mo outfit na so mo findings na ba betu je chese wo mo hu se CCTV camera na ebo ho no be ma bia wo hwe ne ntintin mu a wo ye be se anamo no enum ene ekire po be se enkono wo ba ho ya wo bae no wo ba begina ba bia wo mumia do be no nti sade enkra ne kire no wonni no na wo mu se wo fa maame no edini firi ne fie ya sabire wo munya hu ba bi potia wo wo mu se wo mo de to so chese wo bibia wo beboa ma wo mo nsa aka no no $50,000 chopable way wo be mani bi ana se 36,700 euros wo mo edebe ma no na nhwane se wo munya hu ni nyina na sa 50,000 obi amfa me wo ma sa atoso e de $100,000 wo abeboa ma wo mo nsa aka maame no ni woni no nso kura wo be fa ni firifie bosome January ne da na etwa to kura da na NPP fo to wo ma ba no enti ani ankoso wo mu hu ye no na maame na yira na nso ni nyina mu no ehwemu gu so koso Savannah Gutre ene ne din Nancy Gutre na dodo na edefre no na ni nyina mu no sa 25 liter Osaktra Hack Park no eno ena ya dia eboa ye pa ma wo mutimi hunu
woni na wo ba ho no na nso ni nyina no na safo ma wo mu nyina nso ani abre chese bra wo firi asori a saa semisi ye no eye wonya pa na nso wo mu ninse nyame nya de obema na yira sa tie bia wo mbe hunu breko a na woda so a etiase Ebusua no so na yegina enwumre nsema hodo a yeboaboa no efiri nonum ebopa mu na yedebre somo se yekase ebo a etwato no yede ne nyina esi hanom sei SOMPA 106.5 FM Accra so ne bi fa SOMPA Kumase SOMPA takwa de tichiman sunya nkranza doma Kingdom for Fabi ewo mankesim decoder no so wote yenka wo ho Facebook na fe YouTube nyina no ye streami wo honom ema wonso wote de ekoso ewo mamu president for Adaroma Midima for Herbal Center Joe's Bread and Pastries makofa Joe's Hot Kinky abana fe time Herbal Mixture wo mo Adaroma ene ye de kase bono ebesomo medin ede ADWOA ASARE enwumre minimenu abema triple man ejapia APAM DADAA ye kosi ya Mango Day or the third service no at 12. Are you clapping? Are you giving God